Shipui leng kara zo nun zemoi lo lang swak chin hi a hluin hei hian mi zo te hi nam nun zemoi taka thuam midang te ngai saka ramle khotlang himna tura thei top chwa chin kan ni na atilanga Shipui hian Longtlai district po anwai na viau maya ma se ami cheng te in mangai na le in lai na ton na an nei chu na sa takin alang chwaka hunhar sa a po lungwal takin Shipui chu ma chonin mani theina zon chewa chan an lamup mup rengani Silen si mom le hlom tak nun phung pa ngai ti khai laka film khur in ven le in rarin ngai ranga min siam tu COVID-19 chu khovel ram dang te ang bokin Mizoram point kan tur na hlea he hri wang hian nun na enge mozat kan chan towa he hri wang kher lova thi te po kan mizo ti phung pa ngai anga in vui liam thei lovin van duai na kara van duai zual tin kan kiu rong ri chu ni hi kum khat chuang zet chu he hrileng hian min bo ta Longtlai district a po hri hian kian hnekin azual kai deuh moti tur alani cheu mai boxi he hridowa thoktu te an rim tong to tak zeta he hri adar lo na in khuwa khirna hnuaya kun mi pui te po kan re thei azual ta hle mai trong trai na nen ril ru pau khau tak puwa tang ruala hri hi kan do ero ala trula tha thla thei le in ven na om pho lip thei kan lan ri tlat si lo athim lam ngot kan thlir chuan tho ai pika hlim chan tur awanga kan ma khuwa hi thim ngoi na hriat ani ma se mun dang ang bokin Longtlai district chunga he hrileng kara hian tlom ngai na nun zemoi alo par chuaka thenom khoveng in du sakna le in ngai sak ton na te chu mu mai lui tlat tum tan po mu mai rual lovin alang sara chung te chuan hrileng po mal som na chan tir zok hia lani COVID-19 na wangin lo thei loin chiat ni that nia kan kal phung thak dang lam angaya ahman na zong mi thi na len arem lova lusun chung ko na nem turin khor ina po mi tam zok an leng ngam meu lo amai ro chu hetiang hi kan din mun ni ma se hrileng kara po tlom ngai pol chuan ati tur a thut lowa a theina konga pianga tlom ngai na alan chhuat ti reng tho ani hrilok lo wang ni lovin tlom ngai na awangin chiat tok te asong bola than lai mi thi chung te ta na tran puina khon le a hnu zela chom dol zong po alak ti renga mi tam takin pon chua an thre lai po in tlom ngai awangin COVID-19 awang a thi ta thlengin asong bol reng tho ani hrileng hian tlom ngai na a bo lo mai ni lovin hrileng kara hian tlom ngai na avul zual zel zoka chiat ni le that ni ba ka COVID-19 dongna konga le hrileng awanga mi har sa te chom dol konga thei top cho in tak sor sa po amai jang hlap tu ber le atang kai ber woi le tomai pol hi ani zok ani Piputen trampui mi thin u naw leina kai chuak an lo tia he COVID-19 hrileng po hian hun pa ngaya khol pela in pel mai ta kha u naw leina kan lo ni zia ron tar chuakin tuma ralbang bi kom lovin mani tangkai na zon thawa kan phusa so ani bermai atira ta tun thlenga hridowa mani in chunglum chuasana thale zungsenga rammu te hi ngai san lo an hara hridona tan sum le pai the chuak tu te la fak lo thei an ni lo pol ko ran khwa veng le mimal thanem ngai ten hridonan sum an chung khom ruya mani tual chunga le veng pon thlengin in khar ki wanga chuan cham anom lo nan kan in tran pui liama heng kan thom riwa te hi hriat anuamin a thlamon thlak manga thingtlang mi theile khosa khar sa zoka kan ngai ten sem dam abil thi ti ril rupua khopuya an unaw te tan an nei ang thlai le chom he tharlam le tui nai tha a thlona an ron the chu rui te hi lumanga pi pu chena kan lo nun pui thin thenom kho veng bai in suwa kan ti thin chu kan tun lai nuna hei ba khi om chuang om love
tối te a he hrileng kan nun phung anghung dan kan soidon chuan he hrileng kara hian zo nun zamoi hrang hrang chu ataka hmu thein a par vul che ani kan ti thei awm e